nang litum ning dulang dila Nagaon long MLA Jitu Goswami tu West Karbi Anglong nang lu chok pen boithalang so bridge adung an ke bang padalang pu la Borpain area mane la pinelo he Karbi lang pi area aja ka dim ke tum Nagaon district area long le la pen aja ke Karbi Anglong pu halat dak an ke bang pen tum district lang lu chok pen lang la an ning je hai engke lang la sonda pulo je non demarcation mane la boundary kam ta itum pang cheng po la pen illegal dita Karbi Anglong forest department lahin penta tax lai ta ener red pusi alang kipura solam nang litum arjulong et po mine batai sinang par jutu po la sofit nang litum phan nang than po je hakko ko penta boithalang soge lage itumadim koson lo aprang than po kichen ইয়াৰ সীমাটো কোনটো কাৰণ নগাঁও কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ আণ্ডাৰত আমাৰ নগাঁৱৰ সীমা বৰপানী নদীখন আধা নগাঁৱত আৰু আধা কাৰ্বি আংলঙত বৰপানী নদীৰ সীমাৰ ইটো চাইডে কথা পাতি এই সীমাটো আজিৰ ভিতৰত এসপ্তাহৰ ভিতৰত সীমাটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব লাগিব আৰু বেলেগ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত অকুপাই কৰিলেতো নহ'ব engkala Borpaini hello mai tu West Karbi Anglong pen Nagaon district ka border lo ma pulute langoi ene la Nagaon district ka sort tu mate la hapu muni tum echi pupu bangke la Borpaini mane Karbi lang pupu tum ke hai Karbi lampen bangke hala so area la pen la Borpaini reserve forest hala hello border lo district border lo pusi ki pupu aprang penta engke langoi la Borpaini an la tumki puta dakta reason do athema itum districts nitum kapre ka districts do tuma samlo kupli lahai aroi pen ke thak do engke la sonak taxi non la Hujai district pen Karbi Anglong pon la Nagaon district pen itum Karbi Anglong ta la aroi pen si ke thak la Borpaini talo la Karbi lang pi pen ta thak dak son lo lapu Nagaon district pen lapu itum West Karbi Anglong la pen lapu kupli pu aroi na litum arjilong di kupli aroi pen ta lapu Hujai district pen West Karbi Anglong la si natural boundary lo opinion ni jong si langdam pulute aroi phansi boundary bu not anta itum Assam long sona dim do masi la tum bangke la Karbi lang pi mate la Borpaini bu tum ke hala so dim si border lo pupu ingke la dak penangan dim ki tuma dim pupu la pen alang tum ke na cherai phan sinon bangke ke bor isi ke theklong ingke a history jong si langham pulot la so dim ke ituma dim hakoko penta ni main a historical evidences mate hal hai record salam ang than phade koson si hala sodim baithalang soke tuma dim ma ekdom ne klar dak panam bujai phan bori pa ekdom ne simple main seng than polang itum Karbi Anglong mate la itum adim keman komantilo 1951 aninkan Mikir Hills pupu aprang Britishers tum itum phan he British tum da mera fit 1947 India pen dam jilo so fit banke peju pen districts pen chenglok la hai states pen chenglok la son selam pang chenglo tum India long di ingke hala so hut itum tribals tum phan 1951 aninkan Dr. Rajendra Prasad hello president lo hala so itum India long tribal la tum phan Sikshudul area lo hai la tum phan separate ke do din hala so hut people lo mate thak pon hala so hut la itum United Mikir Hills pupu itum dim phan ke inge lapu North Kachar Hills la pena so appear lapu Khasi talo di Jante Hills la haita along son Sikshudul area mate la son tribal ke do dim la son people no 1951 ani kan bange inge la so fit bange itum Karbi Anglong Autonomous Council mate itum council la 1952 ani kan banga che plan lo inge hala so Nagaon pen la Karbi Anglong separate che manhun mata ke che thak hut Borpaini reserve forest hello boundary lo pupu he district boundary lo pu phrangi pu he sita aku dakta alam dolai thema 1961 aninkan survey of India ahin pen munit tu bang lang tum officials to bang pen itum la adim long he ekdom survey kuri phan bang lo border pen cheng lo lai rong pen cheng lo pin lai survey phan bang lo lapu NC Hills na tu dam tum non ke di basa district pupu mati di phrange NC Hills pupu
hapuda dam lo tum tu da wang lo inke hala suhut redemarcation akam ta do thulo redemarcation mane la boundary mate border aku ki change tu mate along apre aku ke salam tu hala son dolo athema jhak tum ha sut pulo je lahai rong ta itum karbing long adim long si puri pon asi lahai ta karbing long pusi declare pon nei pada rong sor tu mate rong moni tum ta ningje dun no so fit banke la survey of india hin pen banke 1965 aning kan 1961 pen survey kurilo 1965 la pana port nang umati haso ning kan bangala tum a report paklang lo inke than pon lo je boithalang so area ke karbing long area pu alang tum officially hasota than lo inke fit banke la ajak reporters tum la survey of india tuma report ateng pen publish pon publication la ta kori pon lo inke hala so rni do pen newspaper song ta paklang pon sita hala suhud assam long banke assam tribune long ta hadakta publish pon inke hala so publish tang a newspaper nyong si tum report ten non ta long ji inke la taisi evidence lo je la boy thalang so idea long do muni tum mate la hai adim ke karbing long li pura dakta paklang pon lo mate hadakta publish pon lo taisi evidence no tum phan inke la so phir tum karbing long a minister ta effort pi dun lo itum karbing long minister hala so hod Satra Singh Teron INC de mane Indian National Congress a party hin pen haso de Congress party se do alang health family la pen tribal areas development department a minister hala so hod inke 3rd September 1975 aning kan Assam gazette isi pass pon lo daga Assam cabinet pen je la Dwaramla la so a constituency la pen 36 revenue villages mate hal hai arong ke boithalang so andar si do puhala sot Assam gazette isi pass pon lo daga Assam cabinet hin pen inke jongsi hala sot la sonta pulo je 6 weeks apor pi je mane jongsi la hai 36 Dwaramla la constituency hala so area long amunit tum pin objection doma je lage Nagaon district adim mate Nagaon district area pulason ki pubang mate pin objection mane ke dobang yong si do pulote objection karju phanta 6 weeks apor pilo enke hala sot innuta objection pibang abe athema hala sot penta munit tum hada ke do tum chini je lage core territory of Karbing Long district hala sot pena chini lage Karbing Long along le mate itum Karbing Long arlo sido hala sot penta anutina chini asi bangok ta objection ta videlo objection a videra fit banke la 36 pela Dwaramla revenue villages banke la hai rong ke boithalang so area lo mate Karbing Long area hala sota declare pon dak inge lage si biggest evidence to itum phan mate proof lo pudam pulote inke la sonak thak non la 2023 निकाल ला डिलिमिटेशन दोमती ला constituencies है कि थक पन दोमती ला आमरी constituency दी ला election commissioner of India हिन पेन हाला सुहुद ला तुम survey कुरी पेन ako delimitation a काम claim थु constituency akimi salam pon do la आमरी ता akimi से salam pon 2023 निका 2023 निका okay la आमरी constituency के West Karbing Long a constituency pula Assam Sarkar hin pen la LA lo hai la constituency ta backpon lo Assam Sarkar hin pen backpon ti te amri gente konal doge boithalang suta amri area la ekdom tok dak lo la election ahud la di la constituency la thak thak hola suta asola me klang dak lo Assam Sarkar hin pen ta la boithalang suge amri constituency long sido pu pini dak declare dak pulote lage koson si Nagaon district along le cheplang phomote Nagaon district athu addim cheplang pho di sita hala sut pen declare bom lo dei sita mane
बाउंड्री बैंक है दी ला डिमार्केशन का मतलब ला बाउंड्री प्रॉपर बाउंड्री बैंक है पु ahoy बैंक के सलाम ले देट अनुतिन चीन लो सरकारिन पे डिक्लेयर लो ला सर्वे ऑफ इंडिया इन पे थान लो दिलोन ला इलेक्शन अफ्रैंग होता ला डिलिमिटेशन होता ला सुता डिक्लेयर पॉन लो जे लगे बैठलांग सुगे वेस्ट कार्बी आंगलोंग दिम पु हाला सुता डिक्लेयर डाक लो सीधा ला सु जीतू गोस्वामी किपु बांगे पिलो बैठलांग सो एरिया ता पेनांग आने दिम के इतुमा दिम पु अलांग लांत आर पूजे अलांग कोना तंग पोरे दामने अलांग बांग हिस्ट्री या सब पोरे फ्रुइलो मिने गूगल पे तंग पोरे ने कोना ने है सीता अलांग प्रॉपर पोरे बाम में डेट बन आझाक एविडेंसेस मत अधक रिकॉर्ड अलाम मत लाई सर्वे अलाम लाई लाम बांग अलांग निजे पन पे इनके लाई दिम ता इतुमा दिम लाई दिम ता इतुमा दिम लासन से अलांग बांगे किपु लापन ने एलएमएल सर ने पिलो चीन दजी पे है लासन पे अलांग पर सलाम ता परजु परजु মই নগাঁও জিলা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমা মই তাত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলো আৰু নগাঁও জিলাৰ সীমা 1964 6 এপ্ৰিলত এছপি এছএমপি 28375/12 আৰু 24/6/1975 যিখন নটিফিকেশ্যন ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টে জাৰি কৰিছিলে সেই নটিফিকেশ্যনখনত ক্লিয়াৰ কাট লিখা আছে যে মাছ বৰপথাৰ লেঙেৰী গাঁও ট্ৰাইবেল ব্লকৰ আণ্ডাৰত বৰপথাৰ লেঙেৰী গাঁও মাইচাম গাঁও আৰু খাৰুপিন্ধা এই চাৰিখন ট্ৰাইবেল ব্লকৰ আণ্ডাৰত তেতিয়া এটা যিটো নটিফিকেশ্যনত ট্ৰাইবেল ব্লক হিচাপে আছিলে আণ্ডাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আজিও সেইখিনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আলাং লা লাইফ এবাং পেনসি কিনিংজে লাসো ফ্রাং আলাং 3rd जुलाई निसे आलां इतुम बैथालां सोना विजिट आलां के आलांगा दिम थागाली मते आलांगा कॉन्स्टिट्यूएंसी थागाली आलां के बरहमपुरा एमएलए मति आलां ते कुपी काम लो दाक लाहाय ने पुफाने बांग नहीं है पिलो के चेराय फानो लगे दी पुदाम पुलो तेला सोना इंटेंशन पे सिबांग लो आलां कॉन्स्टिट्यूएंसी थागाली के बांग नहीं काम थाबे आलां आरो लगे चीनी पाम में जे बैथालां सो ब्रिज आन लगे बांग माथानो उसकी हिम्मत तो देखो पूजा दी हाथ दाग तुम ब्रिज अन के बांग सी नी तुम दिम पुला सोने पुहाय इनके लासो फिर बेंगा लांग लाइफ बांग पेन फिनी थुले हल में प्रोटेस्ट लाइ दो उमती अझाक ला कैसे तुम लाइ तुम प्रोटेस्ट लो दी लांसु से प्रोटेस्ट नहीं पलो अथेमा लाके कार्बिंग लोंग ले वेक असि तुम एक चेत पिनांग ने क्रोय मासी क्रोय नंग ने आंगटन हिस्ट्रिकल एविडेंसेस लाइ लांग स्ताइ तुम दिमांग सारो ला 1988 अनिंकान ता ला दिसपुर हिन पेन पिने नोटिफिकेशन इसी पी दो जे हल हाय दिम अथेमा अजहागल अदिम माइसाम पुनो बरपथार पुनो चित्रासन कपरे के दिम हल हाय दिम ता कार्बिंग लोंग लोंग लिलोंग सिदो लसी लहाय दिम ता कार्बिंग लोंग अफान ट्रांसफर लापनी पिलाप नंजी पुसी दिसपुर पेन ला प्रफुल्ल कुमार महंत अफ्रांग चीफ मिनिस्टर के दो हल सुता नोटिफिकेशन ता उलाइपन सीधा नगाव हिन पेन बांके हल हाय दिम ट्रांसफर फेडेट मते इतुम कार्बिंग लो फान प्रॉपर्ली लाग तुम पिपे देट हाला सुट पेन लसी सबसे डिस्प्यूटेड एरिया जे प्लान देलो हम रिजॉल्व बने देलो नोंता लसी नॉन के एकदम राइट टाइम लो लहाय दिम रिजॉल्व फान मते इतुम आंगटन दी दाक सोंग दो आंगटन ऑर्गेनाइजेशन लहाय तुम दा थुरपाक्सी प्रोटेस्ट पेन सी तुम नॉन बांके ला बॉर्डर प्रॉपर बॉर्डर है दी डिमार्केशन काम बांग एकदम पचुन पा मे नांगपो पुसिनी बांग पुपो थेमा तुम इतुमा लोंग ले तुमा वेस्ट कार्बिंग नो लोंग ले के चेराय फांता बोर्ड इबोम लो लपेन अलांग तुम ता का प्रेक पिनी एविडेंस पक लांग फान बोर्ड इबोम लो इनके ला सोफिनी ता वीडियो तो सलाम लो इनके रिक्वेस्ट लो इतुम एमएलएस तुम फान जे दाम नंग जीपु इनके ला सोफित ने इतुम एमएलएस तुम पान एमएलएस लोंग तुम कार्बिंग लोंग पे लांग इनुता लामवोय पिदुन दी बांग अभी बाइट पुनः मते लाइफ के बांग पंता निंजे हाई बांग अभी जे लासोदिम के तुम अदिम लगे कोर पार्ट ऑफ कार्बिंग लोंग पुलासन निंजे दुन नहीं पलो सीधा बांगजोक ता निंजे दुन दे ला नॉन बजट सेशन सुली वॉइपॉट पूजी मिने है सीधा लांग बजट सेशन ता एनी टाइम के सुली ले मते दी दा कलम सो लांग तुम लाम निंजे एरा फिट टेट लोंग एनी टाइम दुवे नांगजी पुता गाली इतुम एमएलएस तुहन पा हाई कॉपी फान पा हाई के इतुमा दिम इतुमा किसुंग प्रॉब्लम बेन चेंगो लाहांग टोन अलाम दा
Assam Sarkar long dak legislative assembly long ke pathan nun phan sita itum lang long le son amri da itum amri MLA gonala dam juge di non al amithanga constituency long at least mithang constituency long kapre MLA tum kapre constituency ma ningje delo tha suppose sita mithang a constituency MLA bang ningje du ni mati di lage tuma dim lage ekdom ituma dim lage pexi une pc une non ituma amuni tuma protest hola si angton evidences la angton che pon pen di chief minister bhanje pakla no lahai aron pen hai kam si claim nang pumati di sita ni karjulong claim bomlo pusi karjulong henke lango jong si langam pulote itum Karbing long pen no district a border isu ke hakuko pen da solve uni dalo la notification lahai pipo Assam Sarkar hin per ma pupo no district a atumphan je lahai dim ke transfer lamo Karbing long pino la Karbing long dim pupo sida transfer for that pon asan pending bi kokpo non ta unsolved du koklo so adim bang engi jong si tum langam pulo tela Nagaon district pen Karbing long a hoi adung mate la hoi a demarcation mate la boundary border a problem itum do o kapre dim long da at least 37 adim long Nagaon district pen itum Karbing long a hoi long problem do ingela solam ke sol phan la hai rong sortum bangke itum Karbing long thu 60 dollar area na suti donai tung hapusi dunji pu ason demand arjiding ulo so fit pinning ta la January 15 2026 arni Assam chief minister ta loje itum survey pakuri po athema angton evidences historical records pen chenglo British ahud pen chenglo angton la ha daga munit tum pen jing kidam je than pen di kupusi dogang tung ma kupusi dunang tung ma la pen kupu tum bek ma la happy ne karjuni ekdom ground zero long dam pen hada karjudam da ganang sor mate munit tum jing ki than tha engela son phan la IS officer Kalyan Chakravarti si commission salam po committee la hai di si tum simple language में bujidam phan pulte committee salam po engke nang solve people la hai 37 villages a hoilong la son problem do Karbing long pe Nagaon district long la si la hai angton itum nang claim people pu alang ningje la so video nang litumana paklam commission এখন কৰি দিছো আৰু মানুহখিনিয়ে যদি আমি মানুহখিনিক খুদিম যে তেওঁলোক ক'ত থাকিব খুজে অলৰেডি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীক চেয়াৰমেন কৰি আমি কমিটিখন কৰি দিছো মানুহসকল নগাঁৱত থাকিলে নগাঁৱত কাৰ্বি আলঙত থাকিলে কাৰ্বি আলং কিন্তু পাব্লিকে যিটো ক'ব তাৰ ওপৰত আমি কৰিম তাৰ হিয়াৰিং সোনকালে আৰম্ভ হ'ব কিন্তু ইয়াত এটা সমস্যা কি এটা ঘৰতে ইয়াক যদি কাৰ্বি ধুনীয়াকৈ নগাঁও কি কৰিব তেনে সমস্যালে এইটো ৰাইজকে সুধিব লাগিব কিন্তু কাৰ্বি আলঙতো বিচাৰে যে গাঁওখিনি কাৰ্বি আলঙত দিব লাগিব entela so border issue itum phan Assam chief minister in pen solve piloma non an ken solve selang la pen nang pa solve ji phan itum MLS pane ong MLS la hai tum batai dam pen di request dam chuning ri dam re ning polo pu dam er pude athema langoi lage itum future lam do itum long lege lage pc une lage itum dim itum pima sipinang ni ekchata pinang ni di la pen jongsi non itum solve se pulote in future itum future generation tum ta problem du pigi no itum ta la sona problem non ta phobom lo theglong bom lo pulte lage mo phangsi ke ong chot la asi non BJP sarkar do BJP MLS di Bharatiya Janata Party MLS do pig tum Karbing long pen lahai tum tang ton dam si request dam chuning ri dam pen si solve nang jipol sita non anta MLS tum thangning je tar jong lelang je lage tum dim pu chipudu nei polo sita puta pupe arlo ben kam claim joy pusita chok hai sita claim bom lo bu thanang ji mati je itu alang la son ning je pot lifelong wang pen ning je da chok mati sita bang je than than tum MLS tum ke pu script di teleprompter lang langding pen por re pute ame thang pen ke ame thang brain pen ke ning je dekthe mate puai he mate purek the pusi bang ning je mate social media lo mate la son polo ne mate la so Jitu Goswami la so Berhampur la so Nagaon long MLA phandong fere lo ne mate lapu BJP atum high command atum paningje long le derlo ne mate ituma long le ituma constituency ituma dim la hai
आइसु पानिंजे लोंग देलो ने माते कुपिलो ने नॉन ता बुई जेला दी लाजे लाहाय लाम ता नॉन पिने पने पलो लाहाय लाम ता उलाय पने पलो निंजे पने पलो सिता नॉन अंता बांजोक ता निंजे दुन बांग आविदेत निंजे दुन हाय बांग विदेत पिपलो के रेलोमा किलुलोमा के फेरेलोमा माते के ठेकठेलोमा माते गुपिलो ती इनके लसोना निंजे उमदी तुम एमएलएस तुम के एसएमएस ता ठेकपमी में हिंदी इंग्लिश जाता ठेकपमी में पुसी उनी तुम सोशल मीडिया में धान प्रेती लसोन पल्लोमा माते गुपी पल्लो अंते निंजे दुन हाई देत नो अंता के सॉल्व फन बोरिलो मा निंजे अरे पब्लिक फन था नहीं मते नो तुम्हें वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट दिस लैंड डिस्प्यूट इशू राइट इतुम गेनोन पापोलोंग इंगतुम तेमदी तुमके इतुमा डिस्ट्रिक्ट लोंगली तुमा लोंगली तुम कार्बिंग लोंगली पिलो नगांव डिस्ट्रिक्ट फनला बोयथालांगसु पिदाजी फे पानी तुम कार्बी बेंचें लोके ओंग पे इतुमा दिम कुपिगाम सिबी बोले तो लाइक क्रोय मासी उन ए क्रोय तनंगनी लान सोसे जे सोंग पेन सी दी इतुम प्रोटेस्ट पेन पीसफुल प्रोटेस्ट लासन प्रोटेस्ट पेन आरोन पेन क्लेम पेन लाहाय दिम इतुम चिलोंग नंगजी मते इतुम लोंग सु दोवेक नंगजी बांग इनके लादाक अंगतन तुम ता थुरुन पाक केनांग सट नॉन राइड अपोलो की थुरुन फान सिदा दांगो इतुम अधक तुमला कैसे तुम बांगे प्रोटेस्ट लो अजाक तुम सिदा अजाक तुम प्रोटेस्ट थी अथेमा इंटरेस्ट का प्रेम होती अधक तुम प्रोटेस्टेस कोनानी अल्ली फांदा प्रोटेस्टेस मती लदाक पेन बांगे ला बोइथालांग सो आइडिया अलोंग प्रोटेस्ट पेन अल्ली लाहाय अविदेता है मिने दी मसी लदाक बांग प्रोटेस्ट लाहाय थेगलोंगली पान ता लान सुसे तुम प्रोटेस्ट नहीं पला झक तुम प्रोटेस्ट लो सदा अझक तुम बांगे प्रोटेस्ट दे व्हाई प्रोटेस्ट नांगजी पलो लान सुसे प्रोटेस्ट में तुम जे पालोंग नांगजी ला सोदिम लापे एक चाता पिनांग नि लापे एमएलएस तुम ता को पतोंग दुजय ने नेची ने नता बुजेक थे दलो नानी तुम टेंग को पी पॉट पो लापे आरलो क्लेम बम लो ने को पिने चिन ने दी लाहाय थान पो नांगजी पलो तुम क्लेम बम लो दी चीफ मिनिस्टर बन चिंगी लो जार लो लाहाय थान नहीं पलो सदा लाहाय थांग मतानी तुम थेगलोंग ले आ मिथांग तुमा ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडिंग साइड लोंग तो थेगलोंग मा मते बाइट लोंग तो निंजे मा लाइफ के बांग पे तो निंजे मा ना होक ता थेगलोंग ले मते निंजे जे कुपी पने नि ता चिन नेला सोनवियर पुतो बांग न पन पिदेत पन तुम लोंग ले न पन पिलाप पिलो एमएलएस तुम मिथांग अदिम लोंगरी लोंगले लाहाय मिथांग ट्राइबल मिथांग राइट्स फान प्रोटेक्ट दुनु इंदलो माते थेकथे देत माते कुपी पलो इनके लांगो कार्बिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेलो इतुम आसाम लो आके थेनाय बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट लो 10434 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया दो इतुम कार्बिंगलोंग एरिया लोंगली लान अदिम इतुम थे सिता नॉन जोंग से लांगम पुलोते इतुम अदिम नगांव डिस्ट्रिक्ट हिन पुनो पुते लपु हुजाय डिस्ट्रिक्ट हिन पेन पुनो दी लासो नांग चेराय नांग लुदोपिलो नांग चेराय दुपिलो 10434 स्क्वायर किलोमीटर्स नॉन दोजी में नांग दुमा तेंगते आके थेना डिस्ट्रिक्ट पान लोंग ले तुम दो स्तानो ने डैम श्योर जोंसी एको मेजरमेंट लाइ कुरी थुलो सर्वे कुरी लो पोते 10434 स्क्वायर किलोमीटर्स के आवेलो दी 400 बाक्स से आवेलो बन पुसी पुजी नि लापु मेघालय अहिन पेंतना चिराय दो इनके लसोन थाक लापु नागालैंड हिन पेंतना चिराय दो लसोन पुदे लगे अन एरिया पेन के 10434 स्क्वायर किलोमीटर्स लान एरिया पेन के 10,000 बाक्टा दो लांगने अभी ने लातानी दाउट दो सीधा लाहाय अफान इतुम एमएलएस तुम पीपलो काम क्लेम लीडर मतलब लाहाय फानता काम क्लेम नंग जी पलो इतुम पहाय एसी अगारी लोंग दी क्वार्टर मेसन सन क्वार्टर ला सब सो हिनी बाहिनी में थम सिक्योरिटी पेन लसन सरकारी अगारी पेन के दाम फान अलग तुम लाइफस्टाइल फान मतलब लसन फान गली तुम रात फान काम पर क्लेम फान तुम लोंग री तुम फान प्रोटेक्ट फान अंग टोन हिन पेन तुम फान सेफगार्ड फान तुम वॉइस तुम सी तक आसाम लोंग मते पानिंजे दुन फान दी लाहाय फान सी तुम पहाय मती सीता हाला सो लेवल पेन ऑन तक क्लेम तुम बांगे थेक पोलोंग ली दी इनके लाहाय काम से क्लेम फान नॉन राइट टाइम लो अथेमा नॉन सेंटर लोंग ता बीजेपी सरकार स्टेट लोंग ता बीजेपी सरकार तुम कार्बिंग लोंग ता बीजेपी सरकार लसी एमएलएस तुम लाहाय तुम अंग टोन तुम दी ला सिविल सोसाइटी पुनो आंगटन तुम लाहाय प्रूफ लाहाय आंगटन जिपाक लांगन पेन हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स पेन चेंगो लाहाय जिपाक लांगन पेन नॉन ला नगांव अमुनि तुम नगांव सर तुम दाम दे फ्रांग मतलब तुम चीफ मिनिस्टर पेन तोंग ते फ्रांग उनते जे तोंग सिराक राक पेन दी लाहाय एविडेंसेस लाहाय जिपाक लांगन सिराक राक पो लाहाय दिम के तुम दिम लसी
nang piwek nang ji aprang banta itum phan pek tang do la si la bang itum piun e jatson sita pu asam chief minister ban chingki nei polo sta la high claim lo ne claim grene la bang ni chin delo sta thang ta itum phan update na bipe public phan ituma dim ituma long le bai thalang so pilo Nagaur district phan pi darang ji ma jong si do jun jaw ber pote la tum ke bang alang tum evidence ku pi ne lang tum je paklang un po jat po la pen mo pondet tai kalima lage pudam polote it's a big threat for our district lasi salt serak rak nang po ti lasi ni pu po lasi chetong